siyazwana umama ngimbe uzumama ukuthi ngambetha thina besikhaya akithi usakhuluma nomama asange ningithande asange beningithanda ngoba bengiphekela mahala beningithanda ngoba bengiphekela mahala mina naye siyabethana ungathi indoda ayibethi mina naye siyalwa vele yonke le mizi kahle kahle wena la ngendlini ngixosha nguwe wena sesiyiwani siphi mina akangakhela indlu leyilingana kunale lindlu le uyakhahlala nami mina ithuruma ngifuna no ake o ganetse bothata ke gore ka sero nya go rangwa ka lenpe gore gore wena why kanti why bandeta nna ka rena ke le one be se bandeta ake ra shima ba re nya go rapa ntimo le tsamanda nna imali iphila lokana kuthwasa baboleli imali umosasa ngayiboleki wangincedisa gogo wangincedisa umosisa sanga baboleki waboleka umamkhulu wambhadala mina for kulami site wangincedisa yazi mina bengithini yazi mina bengithini ngiba ningizwe thina umbere kwethu uzala akusihlukanisa abantu and then begodi gogo asifuni ukuthi kusasa kuthiwe thina sizela sazohlukanisa ugirlfriend no boyfriend ubhuti lo mina ngendlela engimbona ngakhona niyambuza ukuthi simbuza kayingaki and nasiloko sibhizi sichubeka simbuza kuthi ukuthi lento ayenza akekho sure ngayo and then of which kuthi ukuthi yena uyathanda mhlambe uyokuthola gogo ukuthi lina nizomzwela ngifuna ukunitshela nizomzwela mara ekugcineni indaba lezi njengoba usesathi uyangitshela indaba ezinye zenu ananratshela usesi and then inzondo jama kancane bhuti inzondo yazi sometimes isukelaphi ukuze ugirl agcine angasabi nobudlelwane nani ngenxa yokuthi ubhuti izinto azitshela usesi ngani bese nazi imcaka ngapha uyagijima uzokutshela nina izinto ezimbi nasekambetha ngitsho ukuthi nguye menza ukuthi ayenze so mina ngithi gogo unabo udlelwane nani Baba bani ukende bekhona bebukhona ngisho namanje ngichazile ngathi bhuti besizwana mina ngamangala akusazwana sebambela wabo esayidini abasangimeli ekuthomeni bebajama nami ekuthomeni ngoba ngiyayibona into leyo bayini bebajama nami akhe ngiyeze ithuba ngifuna unikeza ithuba nangu akhe ngize ngapha mama ngifuna ukukhuluma nawe ngicela ukukhuluma nawe kancane ngifuna ukukhuluma nawe ngapha sethi mama ngikho advice mawuqale ubhuti lo umcala wena ngokwakho ucabanga ukuthi ubhuti lo akasamthanda usisi mina angazi kuba kakhulu yakhuluma uhlangahlangene uyamuzwa ukuthi uthini aya gogo ngathi ngisikele ukuthi akabe mina yazi ngicela ningizwe umthombo ngiba ukuthi akabe honest thina masikhambako la asifuni gogo ngicela ningizwe angifuni ukuthi sikhambe la engina njenomosi asalwe total asalwe kudala sagcina ukulwa usesi nangathi ke ngibuze ngakuwe gogo akhe ngibuze ngakuwe ke ngilibuza zonke izinto jama kancane gogo jama kancane akhe sithi ema kanyane sisi elikuthi hlompo lwena tumelo ina ka uruta hlompo ka go butse le re thoma re tshoro re botsa king bogadi wa hlompa bogadi le ge le gore bona go tshwara ka tsile se mara because o betsa o sonyano ke go butse tloga di tshwara gore sa ya gore o wa ge bo relationship even though bona gore go bima you cannot fight kambohlale ke shi gore ga ona anything e le gore ka lwela go dimga yo that is why I'm advising you gore go pela gore o te thobe wa bona I believe that gore those family ya batho ba ile ngona gore e tle gone go change gopolo or e try gore e direng ba kwa bohloko ke ngwana bona tlhogo and ga ke tima ya kuwa ke nana gore wena go bona o ka re o go dira dilo tse di seng right o tshwanetse o ska misha letso o kitile o ye kae
uye kubona. That is why for now, because you know the relationship, as long as you're not wishing to talk, so now kinyaka ulukisha ekoko ngifuna ningizwe koko thina masuka nangabe mhlambe ngifuna ngifuna ukuthi nithi kusasa yeah angifuni asithanda umntwana lo khani why ala abathi bana mokhona nabata akayingala kafunekile akafuni la nabathakasuka bana babathi mokhona nibe wrong ukuthi sikhulume lento le umntwana ala phambi kwethu angibafuna vela bafune asuku niyabona so gogo yazi mina bengithini bengifuna ukuthi asilungise njengoba into le nomhlaba uzoyibona asilungise issue yakabhuti lonalo mina bengibawa njalo ukuthi asizameni ukuthi silungiseni nangabe yabhala angazi mama Nyangiso ihlonipho sesi akazama ukuthi azame ngendlela zonke acolise kini ni understand into enifuna kuyihlonipho kusasa nasele nibona ukuthi bagijimisana futhi sesi mina ngino ngipho sesi monna sonke umulele mawo akwazi ukuthi ningazwa gogo bengiba asameni ukuthi silungiseni njengoba so that ukuthi usesi kube indaba yokuthi kwanjesi bayenza ukuthi bavakatshelana ingasabi full time Nyangizwa gogo bavakatshelane and then silungise wamkho sesi kinyakorulukishe this relationship yale uyathi thina sihlolwa yini ujame ngikhuluma sidekhulu isikhathi sizama ngawo wonke amandla ngaze kwafika lapha ngibona khona ukuthi mani umntazana lo azange amthande lo wamthanda ngoba unabantwana uyabereka lapha akanandawo ukuhlala wathanda ukuthi nede ngithole indawo yokuhlala nalowo jama ngizikhulumele bangathi ngimthande ngoba nganandawo yokuhlala mina mangifika la futhi nakifihlamo batho ba kitlile nka bona ba nyaketse black a go jula ngwana bona ke yena go thothadutša ka ke segona ke le mmerekong a di ishaga ga ba mpotsa re wa tseba gore o sa hle o sa ya kwa dirumong so a re tsamaye re o jula ga gešo wanko ba se ka re nna ke moratile ka re ke sena mo ke julago ba go e na le mo ke julago so yena a tšee julu tšaka a re tsamaye o jula ga gešo so ka e ka jula jone ngotlo tšena bekinya kore I'm trying gore re lekushe angazi bafo ngiright na ngifuna ukuthi serious mina futhi naye lo sinalo ithanda alikho nento ngoba akere wa tswa re le gale ka ra batho ba obethwabo uyabetha lokhu ekuseni kuyere baba ufuna ukubophisa yena ufuna ukubophisa and wangena ejele ukuza kwethu namhlanje sigogo ngifuna ningizwe hayi ukuthi siyayiceda mina ngithi kuwe gogo yazi the morning khuluma mina ukuze nginganivumeli ukuthi ngikhulume yazi why gogo ungasavumeli ukuthi ngikhulume ngenxa ukuthi iyobonakala ngathi ukuthi nithatha ihlangothi uyazi why ngitsho njalo ngitsho ukuthi nje ngitsho ukuthi asitsho i-girlfriend ne-boyfriend girlfriend ne-boyfriend bavakatshelana bahlala ndawonye ngoba ukuhlala ndawonye ebusuku sigena amafoni akithi mina ngoba ngiyazilalela ngithi kuyalwiwa naye uyabatshelaakungathi ngisigebengu angisigebengu waye ukokwathi mina ngisigebengu igama lelinjani mina ngisisigebengu uyazi ukuvakatshelana okunjani ngitsho ngiyazwa uyazi ngikhulunyiswa yini sengikhulume gogo uyazi ngikhulunyiswa yini ngoba indaba yakabhuti inokusirara kancane ngoba simbuza ama-question asimple uyabona masimbuza ama-question asimple into na uyimina ngaphakathi sonke siyakhona ukumbona uya-understand isishiye emangeni
kusasa kuzobuka ngazi ukuthi thina besimhelebha ukuhlukana nomuntu leyo yena amfunako inkinga yakhe ukuthi usesi akalali naye nami ngambuza ngathi inhlabha lezophumela kubetha ngazo phambi kwabangani bakho etshwalela dosa uzojamela na ngabuza yena umuntu wena namuzitshela isitofu sakhe ngeke usithande uTumelo ngamtshela sathi umhlala naye Masiqala ukulwa uqinisile vele ngihlala ngibatshela ukuthi uMosi wenza 1 2 3 bathi mina ngingaphiki naye ngoba wakhe walimala amalanga la ungasinjeni yebo mama wabanja stress lapha ubamba indlela emhlalo ngamtshela bathi uMosi nokusenzina yena ukuthi umkapi yes walimala